Assalamu alaikum mekендештер, досту каналдың катталуучулары, бардыңыздарга салам. Достор, мына кайрадан улакты башталып атат. 4 январ 2022 жыл. Мына көрүп туруңуздар. Ноокат шаары, Россия колхозу, достор. Бака достор, эсеп-эсептеп эл кыйкырдат, көрөбүз азыр кандай болот бул жагы. Достор, сиздер биздин каналга класс басып туруңуздар. Бака кызык эми башталды. Bana dostlar tuman muhabbette. Bak oynamayınları. Kızık oldu tadı. Kızık oldu, bitti mi? Bitti ulan resmen. Yüzeyinde katılırsa çıkış gereği. Aynen. Bakçılar birbirine ne koydu? Baka dostlar az taşa beretken o vakti. Körüz. Kim kaysa balonlar alып чыгат. Kızık en baştaldı toğanlar. Bizim kanalga klass berdiğin bas turumuzlar. Baka dostlar aldık eti. Taşlar etti hazır. Baka. Dostlar, körüp turumuzlar. Ulak. Ulak жерде кайра түшүп калды.
Ушон палванга кой бергиле деген суроолор болуп тургандар. Көрүп туруңуздар мынакей. Улак кызылдан. Мынакей эңили дат достор. Респект палван. Ат караңыздар достор. Өтө бийик ат. Мынакей респект палван көтөрдү. Maşallah, bakarаңыздар. Аттары сүрүлүшүн караңыздар достор. Аттарды. Мына достор, респект палван жакындашууда улак насына. Al erkek olsun. Al erkek. Maka koy ber деген балбандар болду, куландар. Maka düşüp aldı bro. Çıktı o adam. Aka dostlar, ulak kızıdan hayradan ulak. Başlandı. Түш болду да достор. Түштү окшойт.
Ko'tarildi do'stlar. Katta marga ko'tarildi. Maka dostlar, qayradan эле улак уланууда. Жанагы Үсөн палван. Булдан алдыңкы видеода тартып өттүм атыны. Аты Кара Байыр экен. 4 жашта деген болчу. Доут деген парод экен достор. Сон аз көрөбүз, кызык алды экен мынага. Караңыздар, ноокат да улак кызууда достор. Мынага. Аттын баары ушул жакта экен. Мынага баракелде Садык палванда, көкбелдик палван. Мынага көрүңүздөр достор. Ат караңыздар, мына атты. Машалла. Өтө чоң ат экен. Бою канча чыгат экен? Мынага 1.75 чыгат экен. Көрүңүздөр, ноокаттын аттары. Атты табасыздар ноокаттан мынага. Шанкол командасы 8-чи оюнчу 5-5-те ойнойт экен достор. Буларды да тартып өткөнбүз. Көрүп туруңуздар, кызык алды да. Мынага. Немеден көкпелди? Садык палван. Көкбелдик палван. Көкбелдин палваны Садык палван. Yok korksam şey yaşamaydım. Садык эке, Садык эке. Sadık, bir filo koydu. Vallahi эке, якшыбы, соргут болсун эке. Канча жаштасыз эке? 25 жашта экен мына эке. 96-жылкы экен. Мына эке. Көкбелдик палван мына эке. Аттын аты бар эке. Чемпион мына эке. Burada sorunlar da olup dostlar. Filo koysun. Amin. Amin. Avirin kozuna tüben balaşıyor, palvan. Buna gel, Sadık Palvan 25 yaşta. Hayda çatmasın. Atı çempiyon. Kolunu açıp, niyet kılıp, koy ver var, Sultan. Amin. Maldarın var, vaktin olsun. Kudayımdan niyet versin, bari kabul olsun. İşlerine yürü var, gözüne genç oldu. Alganın beni tengarıp, şu maldarın taşlıkların görken. Aka, Moysal akabız ulak berip atыптыр туғандар. Allah razı olsun. 81-жылкы болот экен. Aka алды кетти, торпоктойт, көрөбүз кайсы жигит алып чыгат, кайсы балбан, кайсы аты менен чыгат. Сиздер менен чогуу көрүп турабыз. Туғандар, бир аз кемчиликтер кеткен болсо, кечим сурайбыз алдыга. Aka dostlar, aldı ketти торпок. Уланында кайрадан эле.
Oldu mu? Öldürağaydı o gelencenin ortam. Konuş. Beni bana. Yeter YouTube'dan çıkarsın buna. Abdülay. YouTube'dan çıkarsın var buna. Ha. Sadıklar da sadıktı. Hayya hayya dur. Hayya hayya deydi. Hayya. Hayya. Giresin var oğlum. Aldı atacakşken aldı. Gitti götürülüp gitti ulak. Sadık Balban götürdü Sadık Balban. Git bu aldı ulak.